Maro rowere gana achiel mawuok e kaunti ma Kwale dhi yudo thuolo mag tije e piny Dubai kod Abu Dhabi kokalo kuom chenro mar manyo ne jopiny tije e pinje ma oko mitayo gi migawo mar Labour e Thurka. Koloso e alap ma Ukunda e sa chenro mar piedho rowere madwaro tich e pinjego, jatend migawo mar Labour Dr. Alfred Mutua olero ni ok gibi yie ne rowere ma jendeke yudo tije e pinje ma oko. Wira ni moko kuom rowere ma gisetero oko oseduoki e pacho ka kitudogi kod keth mag bago ng'anyo kaachiel gi muocho tulo. Jogo mabiro bedo gi hawi dhi yudo tije kaka mag riembo apiko, gedo, tiyo magawa kod keto ler e alwora. Nchi zingine na umeenda kama activist na unataka kuandamana, unasikia unawashwa, unataka kuandamana, unataka kuwa activist huko, unataka kuchochea, ingia ndege ukuje hapa weekend moja uandamane kila mahali, hiyo ikutoke urudi kazini. Ikutoke urudi kazini. Sababu ukienda kufanya huko mamando ya maandamano unachomea Wakenya wengine. Hivi sasa tunaongea kuna Wakenya wamerudishwa. Kuna Wakenya kama I think 15 wamerudishwa. Kuna watu waliandamana huko country tofauti wa Kenya 15 kama wengi wakasimamishwa, hao 15 wakakuwa ni wale walikuwa wanaandamana wakarejeshwa nyumbani. Mimi nataka kuchukua udhamini kuwa kijana yoyote ambaye atakuwa amemeet hizo qualifications and requirements na shida yake ni passport, mpatieni nafasi, mimi nitamsaidia, pesa nitamlipia aweze kusafiri. Dada zetu wajua hali zao ni dumu. Viwango vyetu vya masomo mnajua viko wapi? Viko chini. Sisi wote tunawaangalia nyinyi mnaokwenda kule majuu, muje mtukomboe na sisi hapi mashinani. Wameniambia nimequalify, kinachofuata sasa ni kujaza fomu tu na kutuma. Namna hii. Imekuwa wazi kabisa. Yaani ni qualification zako, ukiqualify tayari wewe hauna maneno yoyote ambayo hakuna chochote ambacho tutauliza.